Manchester City yongeye gukanguka n'intare yari yasinziriye. Intare yari yasinziriye, intare yongeye gukanguka ndetse ikanguka izura umugara. Intare izura umugara, Terminatora iri imbere yitwaye wenyine. Uyu musore yongeye kuba shayitani kabisa, aradefanda mu buryo buri perfect, akubaka n'umukino n'abagenzi mu buryo buri class, ariko agaskoringa mu buryo buri magic. Class number 1, rutahizamu udashidikanwa, funga mabao 5, funga igitego cya 5, aravundereza bwa mbere abantu baraza bashaka ibyo gupinga, ainya arafunga mu bwa kabiri maze na Pep Guardiola arashimangira. Iyi defense n'amashara, iyi defense n'ibishogosogo. Harandi yitabaza Jeremy Dokubafu, yitabaza Philips Foden Wartel, maze muri aya mashara n'ibishogosogo bacana umuriro. Fire! Manchester United bayishwanyaguza, Manchester United bayitatamura. Pasi atari kabisa, pasi z'imikororambya, nyuma pasi ebyiri za Jeremy Dokubafu, uyu musore wa Diable Rouge, nyuma y'igitego cya Philips Foden Wartel, Magic, maze Messi zinyo kapiteni aravuga ati nanjye reka nkorere mu ngata wa Petit Frere, maze areba neza cyane witwa Erling Braut Haaland, telefona neza Terminator. Hello bebe, Munichu n'ikipe ya Manchester City baba, Etihad Stadium n'umuriro, Haaland acana umuriro, imitima isubiza mu gitereko, nyuma performance mbi bongera gukomanga mu buryo buri class, mu buryo buri impeccable, mu buryo budashidikanwa. Erling Braut Haaland igitego cya 5, tanga ubutumwa kuri Alexander Isak, tanga ubutumwa kuri Hugo Ekitike na Mosara, tanga ubutumwa kuri Joao Pedro, tanga ubutumwa kuri Jokel, ndavuga uwitwa Victor Reiner Jokles, arababwira ati mwitonde ubwami bwanjye ndabuguyaguya, ubwami ndabukusanya, ndabubika bw'ibitego byinshi. Harandi vunderezamo, chutsuma hani, chutsuma be, titiz abu. Manchester City 3, Manchester United ya Ruben Amorim, nazini bazarara ndetse akaramuka, ubusa match ikomeye. Yitwa Erling Braut Haaland baba, shimisha Pep Guardiola, shimisha abafana Etihad Stadium, ariko iyi match Jeremy Doku ari hejuru, ariko iyi match Philips Foden ari hejuru. Uwitwa Ruben Amorim ashima mu bwanwa, arumirwa, aravuga ati bizitwa iki? Erling Braut Haaland akiruka inyuma y'inkweto ya zahabu. Mu murongo umwe mu buryo buri vertical area, hererekanya imari kurunana, biva kwa Foden bijya kwa Doku birangira kwa Haaland. Terminator, chutsuma titiza Manchester United barayishwanyaguza. Manchester City 2, Manchester United 1. Mbega we murakoze. Field goal, Citizens. Magic FM. Bamwita
ati Foden Walter Philly bamwita Phillips Foden Walter Philly zamuka neza cyane Rodrigo Hernandez Cascantarias Rodri sunika pase kwa Jeremy Dokubafor kubita crochet oriente Yermina babiri yihuse cyane ramba uyu musore kabisa yaramaze iminsi atagaragara Foden wari warabaye umubencheri Foden isezishize itaragenze neza ariko dore Jeremy Dokubafor warakira igitimari akayinobagiza akayikaresa arangiza agaraguza agati defense aracengarararika sunika pass arazamuka mu bicu yigira gaca Foden free header ndani kwa ndani bebe yes Movicho ni tipi ya Manchester City baba ariko uyu musore wa Diable Rouge ni hatari na warashaka kwigarura imitima ya Pep Guardiola arangiza akora ibitangaza Phil Chutsumamo Manchester City kimwe Manchester United ubusa Phil aricara arasutama fora rasira kure bwira abafana ati kunda yewowe Jeremy Doku byamukunde akazi gakomeye cyane ahangaha byamukunde yagukuramo umwuka ngira ngo abantu batataguruka wa MD3 wowe sha City kimwe atatyo aritakuma Magic FM. Magic FM. Siramone milango tena Magic FM. Kitwa Mohamed Salah Mahrous Gari kutoka ndani Egypt Pharaoh boy Pharaoh king of Egypt bamwita Mohamed Salah Mahrous Gari mo tegereza umunota wa nyuma mu minota abanyamupira bita y'urupfu iminota igoye iminota yo kwiheba nihateruye ibyishimo bisandaza mu ba Liverpool yes nyuma y'ikosa ry'umwarabu mwene w'abandi Barmejbili uyu musore winjiye amasimbu yatanga ekipe ku kiranguzo ayishyira ku gatara ibunza nk'inyanya z'ibimene maze ikipe ya Liverpool ibinyujije kuri Mo King Mo Mafaya ekipe ya Liverpool ayitereka mu bicu abafana ba Panretaf Mo bataha bose Magic FM. nuko tubisoje nababwiye ngo kiraboneka mugira ngo nayanjye mana we umuzungu uramufasha